the yeah me say obe friend number no eno number no me the two number is 0241 90 76 00 0241 90 76 00 St. Louis Ventures. Yes. I said brano mo. Baga for na omudi sika sinkrofo so ma omoda da omo. Say crowd here friend so bia so bia. Fresh St. Louis straight. O friend na no check location. You want to check location no. You check na no ko yiago na nkola no. Ko yiago ama. E chere din. Ya friend na baka so bi dem sika adwan bia you say. Unya the friend na o send man na. Now they na kala wo pen. E no dey ma. So di paint wo fie no. Eno ho chance. Eno paint eno dey ma. O dey answer plan no. Say na what dey plan what you ready. Yeah, mani hu fie no ono be kire kwan ya be fa so obewi kala St. Louis Ventures paint ahodo aye fa St. Louis Ventures onya me ba na mi say Sunday bi anti asempa me nia ba ko won kawe akra won ni adwuma mo ba money vendor ni bi what time 1 billion tam 1 billion what obi tam 1 billion 1 billion akra won ni adwuma tam 1 billion akra tam 1 billion ko eno na ma St. Louis Ventures eda soro nko no o say wo ko ho a cameras are adwuma e won the shops ahodo we say the shop ba ko wo ahemfie no position carry ho yet so why monitor your friend say sir I also list your friend say ahemfie kwan no so ho drugstore no position no as yes e wo unim say what so a hu de ekoso for e for mo e to obi atimi nwia wo ena de wo Dr. Adum House Dr. Kwajashi Adum House yes the same thing yes that need a new phone, fixing your old one. Be a open. Adum House. Yes, it's a YouTube for Nadaso. And the YouTube neso. All in one. CCTV cameras. iPhone type bay. Then I'll pay. Phone bay. Now I don't know the direct. From outside Nedia. Yes. Straight from home. And okay. YouTube for no air channel there for number to your last one mama number no PSC yes Amansan Dawuro yes number 0241 yes 90 76 00 okay Mr. Bomodian what dem say for dine plan ko kire no yes wawie wuni asem bia so bon wuni ade dine plan kire na say na what dine plan tie we say am na do lentil akamos wuni problem jara kan ma St. Louis Ventures okay Ujama na woni problem ti bibia beko kama kama na chese washing machine ne dia kan nyina bi ka ho bibia bi chese fi uda na chase kopim na wie ye fufu machine no bibia so wo de an se wasi uda na wie wasi jaja kan fama no emu asiesie ne bibia no woni problem St. Louis Ventures yes say St. Louis about na see okay enti ye na obi ase ne na ase so ase so de ya ko YouTube no so pa ma St. Louis Ventures no nkofo hwa abrochire ne bogafo ni nyina hwe ne live efiri achichi ne benche ye nyina ye da obi bia ase ti St. Louis abai die ya wabat na se enche KKP Pranso beba na ye ne nyina so aka ho na bibia ye fine Amansan Dawuro so ni wo Katakyie 90.9 ye frɛ me Nyameba Eric Oduro Jnr me ma pamfo atena se ano pai ye di oman ni mu nkomo utie ye firi achichi abrochirefo ne bogafo nyina ye chia mu nyina mo ya de pa se mu follow yen na fesu mu di ye chipa kama ewo hono anopai mami mawura krata mu taw na odende efa me hwe krata mba ko mienu bi na obape na fe ya hye nkomo twetwe na se na bibia ye fine and then ye nko ne kase bebrebe enti krata mu nsam ye ni bebrebe sa ti wo hwe de ye na ne mo ni taw firi hono na ye ni o man ni mu nkomo eni o man ni mu nkomo anopai odende efa me na ante ne nko Many amedase, Medobanante, Mami Chaba Biba Fashion Center.